Poštovani gledalci, dobili smo drugog polufinalistu, to je tim Retenzija, četvrti nosilac na turniru. Sa nama momak sa Whitman College-a u United States of America i naravno igrač i kapitan ove ekipe Đole Lazarević. Đole, prvo čestitke. Sigurno najteži basket danas i za vas i za prijatelje iz Kazahstana. Kakvi su tvoji utisci prvo o samom turniru, a onda i o tvojoj ekipi? Skoro formirana, ali delujete kao jedni od glavnih da osvojite ovo. Hvala na komplimentima. Pumpamo dalje. Ovo je bio jedan baš zahtevan, čudan basket, ali ostali smo tim. Da se zahvalim momcima što su došli, nismo ni trenirali, nismo ništa. Da odigramo pod imenom Retenzija u Zemunu, naselje. Ništa, idemo bez pritiska, igramo dalje, zezamo se. Kako se skupilo prve pruge Retenzije tamo na granici, kako se skupila ekipa, nisu svi momci tamo iz Zemuna, aj nam reci kao kapiten. Pa nije niko, sve mene. Ali skupili smo se, šta znam, porukama. Hoćeš da igraš, hoću i tako. Ali evo, za sad se držimo dobro, nadam se da ćemo i ostati što duže. Utisci pred polufinale, vidio si ko vas čeka, Nomad, prvi nosilac na turniru. Da, ozbiljan tim, mislim, ova liga je postala ozbiljna, četvrtfinala više uopšte nisu laka, polufinala naravno još teža, jedan ozbiljan basket, da vidimo gde smo mi. Želim ove ekipe dobar basket, pa vidjet ćemo ko dobije, kome uđe šut više. Đole, pumpa i dalje sa momcima, nastavljamo i mi dalje. Treći basket uskoro sledi svake sekunde. Malo mi, Vulkan Džim, na drugoj strani Partizan U23.